Iya, mamu hadithio. Iya, wetem batwa yoga. Iya, tweke ku hama me wati osama mo munami. Iya, swena ke ku pita kuja mo hama the indo. Gando sama ika pita. Iya. Oh, muntu nimbe poku pato chapter nji. Iya. Barimo shirwa shido shonganda etu. Iya, mbakonjo ku okureitha oina biheri na wamonganda oina bibari bitatu. Iya, simutara mwashe mulandu merianine. Iya, mamunisha maumbo hanga de kuja men kena kuprat nego ina biwa hingiro kuja undibenji exposure mo WhatsApp mo YouTube. Iya, ima konyitha shirwase, ima konyitha. Iya, pada dushuashin na simegusha ondiro yo mundo uhe nguri mumu hona indi temena yimu hona mwini kai ditemena yo mundo komanda uye kako. Ya suheri mumu hona mundo uhe maina kukudepa maina kukutwako longange kutferitha kudepa uti memena uri mo uye kori ke hikara ramu hona kori ke hiyo vivava ya muhona kuja mundu guri mo ude unene. Iya, mwashe mulandu wakonjo kumba mawanga makonjo kumba hanga de pada obonabu paka muriro rukuru kono sina kia kushiti. Iya, menasha mathamu hana kakuna matharo muyembwi kusha waya konganga njo alo se onjiri de pobantu njishiti avi bikambra mu hana uri I hepa ina yarwe ongumbiro nembiri mu hana nembiro ngamburiro muye kusha kakuna shina mauye mashinjitono kaonje ko nganga ntumo wanga kapa yo mitimbi best ukoto kena rugwa kuna shina kurara uri nu basho kaviti ngo kasenina mbeya mbao ke kurakida noku vaskio mundu mwangu anje rumbiranje okumu vaski wisha murumendu kweshi yarura unawepe. Iya, mutu onganda mainga konjo kuri tundu dhano kukotoka mu pwemenasha vandu monganda muamana nu yeta kunda umweri patamo movina mukojitha kukonyo kusarautisa no kushita pada neyo chapter nyimba pata neyo okia biarure biumbe vyanje pontondo yo Kriste pontondo yo kukumba kuja osina tuze namana sho ofeni ime kojitha kuyisapo o maonya kiri kombando mbanda okushonga ndanji ipwe meme nasha mundu mbahingire urure kusha murumene ke shitwape hi nabye pata murumene kuna makonjo kunjumba no kuroroma sa kusha nangwarisha mutu mashingume meso kumana to mwashingume so kumana menasha kena masa kombanda nje. Iya, kusha kushide pata neimba mana sirwa kuna we murumendo. Iya, akaviti kalase amiku ingira nunga nawe. Iya, kusha nei karudaresha nguno masa une bomkwao nei wami kudoku mboga hanga danje dudara kusha matu sitifi kina kwa murungu mbikupokansa mbupu mbikupokansa kusha ripenda ya ruka kumuhona nyingiro njesiro onjiranji okoivanga. Iya, humuna kusha mtu umashingi mtu maingiri propo ina biasa ni pada men osona sinashi mokonjitha pontono ji mokonjitha spiritually kunami there's nothing that you're going to win
mutu pahavi na vyaro kusha haya the hitman na kusha kaunya mo England nuka pahamu nde nandi the papo mutu ina ka nino mu haipoko mutu imbio spiritual things kono shi masa kuna mimpi kura kuru kono masa yete kipo hunguri vambena kusha nei kadutare kusha oune guno masa pomukwane paduru both on the spiritual level ni nanda hitfa kane on physical level muda duta sha uno masa pomukwane no menasha mudo inavi hembi mba hingira mbaurwa ni kuingira mbo ashiri menasha ukojiza ina ngandawa mana kunda no urimbo no kunda okonjoku kieku the power nduvaro no rukwa amimasa ni mutu mbiyanje mama na to nakuyebe kusemeka hingira kuno waveru kwao nakushona na matuka kahake na pi okay yuro konoka ya muto ongu hama kuna birimo ke yurumba me hama mo paradisa ngurimu na muda mo pimo muriro mudo ina biripa pada biara na vyaro au chapda kuna empa pata mbao njapondono yo kuisha men bi kuraki na bi hembi pada umuna uja unde mangiri pro bahingira kuno vandu mo iye kuja vandu mamusho mwangwanje peru mbiranje sheripo vei mumuraire mambo ahengo pada sweda mambo kana yakavala kwi delisha motara ka vitionga amikuna wemba mana ne katuto kumbasana ne puo ne tumane tudasha unne kuno masa pomukao mudo shina shiripo medasha inako hame mesekela kuna ave nako hame jakuna mbirimbo mbikano the spiritual fight mo mautuku gunda ukonjo kuhinda wina mo hindi avi hembio and I'm sick and tired of that now, to be honest. Nega dupato chapter njia minawe po tumane kapero mundo are pakati maiti wa minawe nyeperi nangi no mangi tekimba uhare no